جميع علامات الخطر علامات متقدمة إلا هذه العلامة، فهي كتعتبر علامة وضعية، يعني الخطر كيبدا من عند العلامة. هذه العلامة الوضعية كتنبهني على أن السير في الاتجاهين. من عند العلامة الطريق غتولي كتدي وكتجي. الاحتياطات اللي واجب القيام بها: ننقص من السرعة، نغض البال، ونشد المنديل. Tous les panneaux de danger sont des panneaux avancés, à l'exception de ce panneau. Il est placé en position, ce qui veut dire que le danger commence à partir du panneau. Il nous prévient donc du fait que la circulation va s'effectuer dans les deux sens. Les mesures à prendre: ralentir la vitesse, faire attention, rester le plus à droite possible.